visual beguk na konsulat tunin ma TMC spages tri de lang Senator Rubay Kiko Inabo. Number 24. Kamal misal guk ma TMC. Elme ono aisa. Ayel guk morina campaign rat yalmel el tosenkyo. Madogot te dikko algi umbeska mora akmu gensan mora. Itu soal mabnu bela magen mu egore. Tial formatria gadi sianu gadi misada platform raw el boringa gere gadi interjecte ego gore ger magabo algo yung sulang ang wakla ungil silsal mura bekla adro guguk no sabed el mahartial mo campaign talk show nga ka senator Rukubay Gikuo Inabo number 24 number nga harabalot akramurt el mora senate mlamo 3 terms el senator mang alsigo malolitra se talut el secura gel korati imordil el senator el al time malut el mora a senate pol sebet el sumakmo al tanga tara secure ka yak malolitra se dalut el secure nga yak mo 4 terms al senator mang el al time es el domesra ikana mirgit en malgoradi ka mla start to recover after a COVID pandemic economic crisis mang gidam tingela se serau era COVID a number of tourists al mlera belaw amle ngalakra 100,000 mle ngara 116,000 markongi el ang ngulul tangaleng lan mo jero sira al nganya COVID el ang lalmutal ko recover ma kadalas sa edel was el arage mo ngara 40,000 el amo yung lakra 40,000 kukol in the el 2024 mang mal close to telela economic recovery kid mang selbol masisi ay kay sargit en mo sabel el support raungil lo mga reker ma talgibal nga babal standard of living al morarbek el other belaw ma atiri kal kabalment talgida mo kloa a revenue ngi mang mo sabel mga tmokra balwade mga tmokra other belaw mang segid al economic growth wayal salmal close to telel partners a platformer nga economic growth gidel lo bangela diversification or a source of income ra kay target lekam dengi ilangad awel di imol el economy gita tourism masel ko mga niya happen el modya ka tourist el may en maldi modya ka income ra kay target ma segide ka damral mo o kora ang asong sa kultur kit mang aklol partner platformer nga kadiri mo overall gire a reform ra a civil service pension fund gidam tang little civil service pension fund gidal kulasing ngara a deficit rangira pekara at least 3 million mang aigel mo 12 al moral pekar retirees exceed raigel kuk langay ti fund by $3 million ang aigel lo masubel langaringia wase ngotial pension fund kita sa ilmo ti kaudo daringi by 2025 or 2026 magidam dangalia president to sing mlangwa 20 million na lo laringi but still ang malgida the reformer ngi mo o te ka to kora bagi kalwa setel sustainable mo te ka udo dringi mo te ka mora retire setel malu ra kay zar gi dala ngara 10 million na tara mang malklo to talel al fund atire kal mal club to talel mal al sawakal mo o sabi kal al bornya ate legal mutal moranex al lolpira kalulawa mo o trail direct reform a social security system tel social security retirement fund
awayal direkal lom alura retirees. Anding tiang morar bekla adaro kui. Mang bekaragya Social Security out of the at least 25 million al morar retirees rablu belaw. Mang sige dal 25 million awayal lengalak larsel motmura retirement fund by $5 million. Sira COVID ang malmlom ituta economy rigid mang malmlok close sige dal deficit. Di alungi la economy rigid mal patoka adalurior ang guksab sel 5 million al maral mo 4 and 3 million but still and dir kam itut mangira dal reform al retirement fund social security retirement fund dir kal malklo tutel la bolsab tel retirement fund al dir kal guk increase benefit sel al bol ngarba ba inflation why tell inflation am happen during COVID pandemic man no ngarba ba inflation ma malkira dal basi kad makarang mutal increase benefits al more retirees kita tell mo sa pedalogi ba akabalmente imli provider $480 al benefit al more retirees ding apay malklo tutela sing makarang mo part sa social security system al provider regular retirement income al mura tigidal mo retire individuals mang sige dal economic recovery strategy ngoy kita lot ta patidra ay ga kitale pandemic adikan mal ko tutele la ay ga kitale minimum wage sa private sector masabel ngosutir adal mo ngila ay ga kitale living conditions leng maral di kal sabela hindi nakatal dome sa araklal mo hindi maral morba grabe karakal ko ati mo gilan din di maral morba mang malgire dal lol nga sera adal mo sabedal gut makle ikana mirgi dal mo msisi mang el aldil imong a source of revenue ra economy rigid ang gira dal diversifier tay gidal ma ako marangal mas ang gira dal igel resources ang ngaring rigid away fishing industry gira dal mutal siki role lang motara source of revenue rigid construction gira dal mutal milisi infrastructure development mga rin construction going anal dirlam alura economy kita ma digital technology gira dal wasi ka makarang mo sabi dal low spe ay gidal mo diversify our revenue sources kita mo sabi talgibal we can be self reliant most of the time mal su mga rin economic crisis hindi ka dasal mo taarbasu nga malmle supporter sel Digital Residency Act tinakal supporter sel Corporate Registry Act tinakal lomrang almaseng gira dal passer sel Aircraft Registry Act may tinakal mo nga rin sel Insurance Registry Insurance Corporation Registry direkal sepedal bodos peringi wayal another source of income ra economy gid mang aktiral malumrang alwasing abesal time amral may kada everything is going to be digital ma AI in the next 10 years the AI will take over a lot of our services ma support namang gida dal enhance ra government targidal mo e-government direkal bol sa dal consider a digital currency digital payment systems masel government savings fund bol sa direkal mo ra digital mal sa other bailal nga outside al invest ra al sila economy gid direkal patokal digital services al wayad po sa edal malisi rati ngatiang earn a revenue outside le kitam le invest like 50 million sel agel tablol cable at gidra BSCC fiber optic cable mang ngira dal mega investment dal mo pay offer say kidal ay gay kidal loaner gidra a BSCC
mang segit el one platformer nga ka malosi alule le khatal mutel simisi economic growth kita continue makarang nga to tur segit el economic growth kit et CCE balwat et supporter other belaw by tirakalomrang alwang say salary increase morar police marnurs government employees minimum wage increase agil continue le inflation is not going backwards, it's gonna keep moving up. Mang another nga platformer nga ka so kal support tagil women issues wa maternity leave ikakidali additional nges wal morar nga child subsidies mo tal milisi ay gay ediral mal akmle introduce ra asel Rebecca Josiba Kinsey Foster Care Act al Congress anding la mo takal sa mo la so kalmutal mo introduce ringi bal si ala kabalment tulong article ngal gal kwaya po lakar adra bleeder leng kadamal dim kasail ang malgidet al supporter ngal get makmalumrar segid dir kal so kalmo supporter wasing makarang emornya a shelter material victims of abuse ang nga kora pasyon la morngi huk mo sa restart track lang arati if that helps dire kal kumarang alwaseng giril nga rehabilitation program addiction prevention programs may kita mal social programs kumarang alwaseng makata helper other belal giril and dire kal mal mo o ngosubira community gital mo o masisi lesel masisi ratil el adil rapply eng masisi at tulungal marangal ka ungila rurir mang sabel mo ungila a future bekla other belaw mang dir kal mal clo to tela prevention ra drug use addiction al mora arwa drugs marijuana alcohol like gida el mo support tayo el sabet el ramul el mo help para other belaw deal with those problems da dil kita ngani problem kita blue other ro kita ngani problem ngi ma kasi kita el mo asikat makarang at source ay away el program el mutal mo to kal me belaw es el last nga platformer nga ka akmal mo o try loldu para el bornia Constitution Convention. Next, el Constitution Convention el will address term limit ra kabalment targid at dire kal atalut el misi structure kabalment targid mapol sa el mo talgib el dynamic population ar belaw sa el mo kera hukal mutalmay and we continue el partra community gide partra leadership sa el kuk be a more dynamic al population in the modern times, you know, like in the modern times there are the traveler all the time, right? And ada di kera wan pasyo, so we need to have a community that can support that. Mang ay kita mal kora atril main issue sel nga platformer nga al mal kumdas wing so hal mo sabekal support tayo gidan suma akngal tangat al ngwa al mutal secure ra adal mo serve another term yang malungil ang kamal malgora comprehensive chat platform kaya malungil nas modi I think malungil ang kamal last el olbil hindi metal ka tardil mang segid el focus ra women's issues kumda siyang man nila kira laksel hindi nila talakaw plus yung kadilit kalmal ko tugal adra udo matukala finance mga maul mga ay kita ko kamal kumeswa siyang tulungan platform na kan yung mga sila ko na expertise na kaw and hopefully al kalmal mesay kiyang puto kadilit murti alamo hopefully tiyo mo biyot kami focus ay the women's issues may halaga statra economy ko kami stat economy tara mal pressing issue ra ablo tel issue na PGST mal beto ka amet el mo amet el mel wasen grabel kultiang mayan nimblo al dia kamal
القرى أستوب موش إلا قبل الأنسل إملي قمنا olvide tiang le pasarien sana ni president Instagram mo omet ayel kagaros argument tra yidle ya sinse kamla ansel ngara kamla masang al gora impacted yalla whether it's positive or negative mam dasok ng sengdil ngarinya sedel el momru luguk el mangal lulin mangal mongi lalu bang ngarinya to mo change ni ngara sel ko awal do sembra PCS it existed at that time Maralungil question maral it's a pressing issue maral tibal oil askar nga kara atal girel mang ako tial alla mlodurok kalmira ulbil taram le kot alla lo durok le president almira ulbil leng ulung mlodurok kalmay angil الجيرات البصرني ليلا هذا البصرني عندي قد سبق إذا الماء يجل لودو درا يجي تلي PTSD I mean لودو درا ADB أو إلى ADB أملي مسكيدا لكويس هيك الأمانة ترني ملي 100 I think 100 مليون Okay, 130 million al ADB loan al Bilskit, 115 million na principal drawdown, plus yung narin 15 million al LOC, standby line of credit. Mang egal loan al Bilskit ADB, el policy-based loan, nga rin conditions sa ringi. Masira 2020, kada ngilaya first half, a second half for el bodolera 2021-22, agirel del pasra value added tax law. Ma presidenta sera al bol president en guldurokliya PTSD law mira olbira kalulaw la gira dal ngule la kamo da kasi dal may other half for al ADB law na mang seral may kuk di ako nga sa ngal tangate katang kuk kariyor nga hindi no chairman our Ways and Means Committee maseral may tala ang mli assign dal mira Ways and Means Committee hindi nga tablo nga degree nga ra college tay nga wana PS Accounting, bachelor's degree na accounting, wana Bachelor of Business Administration of Finance. Mang kasi ngilang ngayra kalgusubra tax system maramrigel mang mal familiar with tax systems. Masira alamitel PCST lo yak akmlo o rulia public hearing ringi. El maliwek traveler bela rogi el bekal state tagi floringi kama mar senators sel baby lagi direct invite tra Minister of Finance sel tax team ringi el make sure ka kismodi malaw da swira ra ma ngaral girel agi direct al miru labat to kal hearing lo pangela Minister of Finance ma asel atigal tax consultant sam tigal economist dalwa lulusuber tala emlu sarngi mang sel dome sarngi mle revenue neutral balgulak mula say agel met mura import tax ma GRT o sisiw ng sel met mura PGST mang sel dome sara import tax ma GRT mle 11% Sige del 11% ang ara al selaro guil ararakla lorabal urpelaw. Matyal PCSD law amle delete kadamle repeal ra import tax ma GRT emergo ngi replace rangi law nga PCSD law. Mang revenue neutral gira legal metmo mamotob da di OCC. The only difference is at tel mo utel sistema malinis sa bato ka amar sarngi. Egal maklungel la amar sa well dia ka tangi. Di kal mlebato ka services ma products sa dia kal tel mo utel tax sistema dia kal tax. Mang sera da change ringil mo PGST tel PGST at tiling tagel amars. At the same time
mlo tax ay gel dim la kada tax ra before. Wapato kal foreign grant dim la kada tax. Ay gel blo tax ra antera at GST. Mang sige klugin la amars adim la kada tingel wasing maltela ludo da. Maltela el government revenue at kabel tulengil digigid el maklungin la amars. Mang kingilug sel PTSD rate del mo 10%. Lesel pol 10% PTSD rate. Hindi waklungil sel 11%. El mlara al sela aroguil. O ngar al sela a price raroguil klalo. Ma aroguil kal ma ikel roguil ma kar mangrang ige mlarngia PTSD. I mean GRT al sel. Mang kurang man nombre la calculation ra ay gay roguil. Di ako marang alwasing bato ka mulwasing bring la arala aklal leng taksa ul di kal sapet al mulway say leng akmo explainer ngil lo spera example wayakar akar zero rated supply ra al sila PTSD law mang under a PTSD hindi ka PTSD sila PSL tax system and zero tax rakar dire ka legal rogo il medical clinics ma hospital a PTSD exempt entities hindi ka bol apply PTSD mo regigidal entities mang sel domes ararakar and dimlakal dilo sisiw. Kasi dirikal di oren sir adro sing malmla momring la aralakar. Karma marasukal la na momring la aral, karma marana na momring la aral. Leng ngariya inflation ra. Aralak lala. May kam lomring la aral ray krel belaw. Masel lamer belang na momring la aral. Hindi kalbi ko sa ngariya tax au ulan lomring la aral. Mang sige damal gida dal mom dang lilwasing part tial mle morngia covid el drive ra inflation ra plulat maul mang lomring la ara lakar leng dia ka tax ri a PTSD it is zero rated supply Era sel polgorio ka sel tax neutral tax neutral oy ma mang seldula sing dimla ka tax rakal tiakal maral takoy leng hindi mla ka import tax rakal hindi nga rin ya GRT yal bebirar adap pera 4% ar bebirar adap pera 8% ar bebirar adap pera 12% lebe kalmotra wakal maombral lil mo musubi ang lamo 12% atong harap lawang en 12% hindi o di mo marameriken ko ang LD 8%, maluben 4%. Yan so kung mga tourist dal lomura hotel, ang lati 4% at dimla import ra. Kalal mail directly, di ka import tax. Hindi sa lot rural ma tourist ang 4%. Masigit selwa yalblel inequality. Dimla kal tabasula tax al mara adrogo. Mela se ay gigit rogul tax ra kal lablo ta. Ay sel dungul mo 10%, hindi osisi. Revenue neutral. This during the COVID pandemic, ang mloklowa inflation rakal. Mang asel dome sagil el record the inflation rakal ramrigel US food inflation rate ang kotal mlorba para 2022 mlorba by 10.4%. Yeah, 2023, ang mlorba by 6.8%. Maybe that's not exactly. Hindi selbo do kara inflation na 2020, 21, 22, 23, 24. Yes, average inflation na arakal ang mlorba by 25.6%. Mang segit al inflation na aralakal al mlorba, au ulaman din kal mring la aralakal. Le tax ringi agirel dimle OCC. Malso ko mapara sa mle $10, ang mlamo sa $12.50, maluben $13 saran. Len din kal nga freight and lorba mga ranglen. Mang
Masel da dula sel kada taksakal edo mesra PTSD kaya daw ulamang maringa rita sel kada taksakal let tialgal al metmura lur bela sel momes ay record ra import ra 2022 kung nasa 2023 dili habol marika record ring en kadam na import ang ra medal 40 million al aralakal al gal al metmur bela sel sugo maka kung sel me ka mark up perngi rulin mo kala restaurant ang sel value eta derngi a total value ra akal al akmed nga 100 million al totru ra sel kay sa hital bro ito wat ang mga rakal tourist al 100,000 adrangot al blue nga talo rior nga 7,000 ti ma family sertir mar other bela 12,000 hindi kita other bela 12,000 ang nga tor kita rangal ka ngarak medal 4,500 rangal ka mar mauwo dal nga 3,000 to 4,000 mar nga 5,000 low rior al other bela makadamo mo ta kay kita roku kada 12,000 kita dire kal mga kaler bela kada mga wapra makukaw mangig mang klora kal to ngaring maybe half rakal to ngaring at yakal peltura port tam yaka PTSD ringi mang masel to mesa say dal klungela kal makang let's say 100 million na value ringi ya PTSD ringi ya at 10% tamang 10 million na tax rakal to kata las etro sa teto ringi blel pay ringi tigel turist dal nay ya a 2-3 million nga blel perngiya ara atrangot al blul ngatya ya 2-3 million nga kita other belawa al aperi masel sum ko sa bola ka tax rakal en moti Klor parte niya mo da tax ni un klolo do da los ni seguida ul material el sistema say the tax ra ni rokir etong ulme by the tax refund and mga other belaw by the relil mo child raising subsidy ma increase ra we are other belaw lower sige do ulo na sa bedal increase ra government employees by 75 cents malmutal 75 cents gidam dingel ma say out migration na ulman dire kal morngiya at talgibal nga song sa udutela adal ulo man pay malkiria dal wasi kada makarang smisi iya tax system pay masab adal raise sa udutira atam ta continue sa biil have acceptable living standards while here in Palau. Mal make sense mo sa sel me explain why say hindi make sense nga usyo ba nga tablan na team simak aktirek kanam tigil waseng ilang nga niya ikela ko expense na mam sel game film maro ko en lol me na aral maktang nga niya sel gina kal chat ngin mo sponsor ang continue kal service ang alam mo nga na sel yel lol me ada mo mga may ya ay ko hukti ya ada mela ko ko sen ka butir mang maktralo laba la rogul pero hindi mo da kasi sustainable pa na di sa kasi ulgum tilakay ko kung ano udir wa government bayan ma corporate tal sumak charge sel maral ella se ve el subsidize tinga la adal mo ho como li no ma yan ukti adal bru wa sen mestrisel wa ulna mo ko arala away gamit campaign sel bertiar ma ukti adal bru membro la shor ya ba aralen en ukti ka tinga lu domis so sel on fair wa se ka mo understand rilo mal mo kala ya ko se تتحلف بولفير تيال التاكسي استمروا هذا يجي والله باجل اجل لما تيجي الامارس هذا النمو اكسترا لا ما شاء الله بلا نقول عمال it makes more sense than the first of family way say mal seguir المصادرة diversification تيال economy بلاو هم ده سياسة direct المهم براي the overall la clave ma affordability la hada mo ay sel dong as mal hada gato lo aset el sistema mal kapige issue
Hindi kumda sa finance in general, how Belao makes money is complicated in general. Esa solution na kalmo kasi kan magramo o sa next pandemic hindi ka dapat ay sailing is to diversify, and that's a solution in buto ka imal, kung diversify hindi ka dito nga tourist, so ay ang akmal mo ket kanisel mo sa atin sing para mo make sense ay idea, so ilang OCC wal tokoy apply mo ratengi ma dengwa leng al suguman hindi ka taksa ratengi ya hotel man di ka taksa ratengi ma ay gagidale egal makrul shoba mo di ka collector sa hidal taksa ni mang sel lulda sa say by the collector sel taksara arala tengi edongul subsidize ra residential customers aul mangaring sel ngara 2 million at 2 el mo subsidize ra ara tengi ra residential customers leng el anga sel ngaring PCST ra ara tengi kamdang little PCST lo sendi apply el more sel additional value. Ya PUC mla pera ara la alu 25 million. Kita kabel ya Shelma mobile mla ungua 10% sel 25 million am sa kabelment. Ma PUC sel collector niya di sel value sel additional. Sel additional. Oh. El adringira. Arala dingi. Ember kong engel show by lo spe adengi. Adira kalmayna sa engel tax sa blal collecta PUC. Mandi kata bal taxation ra lalu lo maringa PUC. Ma show by adira kata bal taxation ri. Leng PGST 10% sel value added. Oh, malsumang la collecta tax ra before hindi kam lutal mo o collector sa idolo si tax. Sel rogir el total el value ng alsa economy adi 10% tax ring hindi kasi el mo alakra 10% leng to avoid the sayid el double taxation ul mangirel el PPUC ang aring tax sa collector gi eba ingul lol nga sera residential customers diri kalo CC ul tengwa le BSCC asil lola ra service serwa AT&T marwato ko mamarang klel eng collecta tax rai ay gediri kal offset el mora PNCC ya PNCC dire kal offset el mora showai sel telecom deregulation bill el committee nga ra last not this third but sera attend the bill tentrol birakol ni the regulator telecom industry amor niya sabi elmet ngidil siya sabi elmet mo wal mo offer internet ma tengwa ma TV may all other services sa sabi mang ay gigidal siya ya roguil equally tax dal diwa PNCC mang gira dal mal mo understand terrogil arangalil tal tax system da gira dal mutal mo suwin mal mongil may gel alita tulas dal mutal ramul al mamsisi endi gel guk sabel al ngoswira other way lawa sabel al mutal increase a child raising subsidy ma increase a tax refund dirikal sabel al mutal increase a ngesol mora retirees leng al sukum kada masisi karkar nga lakabal maintenance el gut makaltira ade gut makaltira palu le taraw ule sira 2010 compact review agreement el signer nga President Johnson Toribio ngamle include a requirement del wasengire del mo o rulia tax reform leng recommend nga IMF ma World Bank ma ay development partner circuit ulime sertalol kole la kay sargit el malimis ra Mars bato ka shobay ra maklol shobay ngartyang lo shobay imal ga karel taksa la peringi ma to spare infrastructure o spare environmental git kada
marua ko mirtir and they don't pay enough mga mokrabalo. Ma alla kada CCE saygi del al tax system market el mo tial amar sa tel kaysar git e kada di continue de olgi tawdo de self reliance ra el part ra economic development el kita giret el المرال بتقولي أدي على سبعة المخمة ترجي لتيل مؤت التاك سيستم أبليد inherit ترجي سيرا مقامات المئة ما الملا مودي على سبعة لو تغورا أجي سارجي أيجل أمرسلا مالي مثل مقلوة إيه بتوه الملا مودي على سبعة المور زي كده أقول ما نكلو تطيل تاكس ريفورم mal la bonilla ya entra dos pel lu pura ya del del mol wa chal subsidy el andat no ten kabuk pom sa da ya del guk tora especially gal gora program ay na platform gal gina la women's issues len el al la bonilla extra lu de a PCS ten na mo ya del guk stat el stat ay del program so help a ngala ka mardil yak tirik kalak mal to ka ta mal ta to uda al ngania te they're working mal to ka yele gora isu sutir mal ol dia kadreng sil ngala waimong ngraya yel bomdas un kadira kamos emel gora bring up selom what you build up already el mga senate mayel bomdas el direct mo implement gora programs or issues bom address el gire la ngala mar ardina blue velo mal gotal maklo tutele la family sergit mang atara mal domrari wa sa sumang masisi adil e ungila tulungal e tulterok larangal kalmo o sabil mo ngil basrir e mo sabil el global contributor ngil mera abalwan mang ako talguldo parngi maternity leave gimne introducer ngira el ang 11th at 10th lolbil en mal le pasra senete mo pasra house e mora president el mutual return mer olbil mer mat ma el alolbil integral la nutal introduce ra maternity bill pasra senet e mora house e ngara house el adi al megaringi di akmal patokal ngikarera tila maralo spera maternity leave mang el al 2023 nga ko tarakal blol negative population growth meaning at tirgel los mer ako patokal amil el mang kira dal support ra population ra ada belaw al maral mo bato mang maternity leave aruli mang mosabela atil al diakal bagik el waseng mo tiak aurelel al sumong mo otion el letra ulang aradila mal hesitate al mongal hindi ka maternity leave dire kal child care mal makasaya plila of the triangal may gigita dire kal meral nga song sa adil waya al sumong kasingal ma'am dire kal mal stress ta in ka markaw dakan sa mal support rangal ka mang mal close to telela igel cook mle traditional support system regida other bela waya ang ngaringa plara kapli lal bola ka o pangal ke me ngul mo maas o ba nge ka mo re me lang na mo ti kay gigit mang laringa da makarupa larang may tala 4 to 5 al maasa kirtial blay misal agiri ngar selbita toldi wal me magiyok mo magimalay maliral me masil kasal kalir ding namo ti kaway gigi dal bli dal la mlengar ngira el ang البئس الغفرمنت نجي الجوك مو start to provide away the social services and support the families mang akmral umrang ar sayid el base makrang moria maternity leave aktiral mal although parcel al Rebecca Cosiba Foster Care Act
leng selbe bila kamarael morang abarta leng huk merang alagem ya grandparents o bang mos merang grandparents yang ngal ka kuramosya ka upang mang ngoradi ngara talong lirar batokal adan ding wayal diaksel mal talang aklen ma kada malum rang alwase pol sepedal logi wasyu ang argidal wase ngel maroda la girel atalangal girel atararas girel meder ngiem tangali ma lobang en comfortable ngal hindi ka palmenta mo sabi ngul place ngir sel family lo wase ngalagi ma tobang elo spe anges wa kabalmenta sa elo mesran kelngal ke e supporter ngil morsel pol masisi leng akmla mastrir protokol ngal kalway sel gup notia katarir malu notia katamarir e wayal algora amotia ka obli lalamal langal ka masegi dawal di ngora di stabilize rangkal ngal ke mal gerwana koler amle koler lasem broken home kora mo broken na family ngire dalol nga se waige mang klowa atire kal sel bola ka stable family en mornya problem ra drugs ma alcohol ma mang pol sepet el mornya tol preventive programs ma dire kal rehabilitation programs el ngoswir ngel adal kuk mlamo spell basi kada makarang mo ngario spell ra ay gidal addiction help ra family mo talgibel lungilak ngaratin Elembran ko sa labos del tol il social problems ay so I think that's a malungil solution is start all the focus na self-laboring problem may kada del preventive and I think that's a good preventative measure elang makadilap kan mga paso makatulakan kan ngara ngalinya blam muestra current constitution rigidel mumdasem no mugida del adres ala ubem gira del buk موضوع على من يسمى الأدرس غير ممدس الأسد سلبض البورنيا كان إنغرا غرا يجي البض ضرورة كل فرق كان I mean ako ting sel term limit or sel el term ra president el waya de al clear sel dongo yor sel Palawan version ng mal clear wasen de al boleng alak la erung al kalsel tel lobis ra president hindi sel do nguira atakurang bar de wasen may not serve more than 2 consecutive terms mang kam dangi sel tel constitution about the secure ngira ada vela rogi mangidil amendment ngia mora secure abuai rogi dia kal dil kamitira kan marubel dil kita mo secure igel luuk el wording tel constitution mang segita wail kura dia kal clear elang mang agumda sur sengira de rulil mo clear mo depende lo asen ngarada di saidringil lo asen clear language aktire galonda se lo asen gira el mornya term limit traiga el guk pebir office dire galway office ra vice president gira ngariya term limit ringi ma maybe a senate dire gira ngariya term limit ringi ma a house of delegates dire gira ngariya term limit ringi ndi ko tingi kada mamala ra da swela ara ataro we mesang alwase ngara ko rasa el help pergid el girela akabel mentergid el mo sab el democratic process sel kuk senkyo e kuk pol next el senkyo e kada free el kuk senkyo ra kuk paes el leadership leng kita mal di ka o tingi ka wat ma al sugo man di ka term limit
En sa pamil ko ti sen kyor ka ngawak la ka kira ka sa pamil tingat ta lobby sa ta kaula mamalel. Oh, ila ka kamla o makarar ata marungur tel belaw ma manar mula bato kalungil tokol marar ata mang kamama di so mam kaul di kal sa belstop. Hindi sel democratic process agin ngaringi turnover a leadership mang continue ngaringi pesel laso ma pesel cook change the way we run the country. Yakal nga ada kampir bro di chensa ya yibul all di lo siap esul da sulen ala ya kadmo behind la Yes. ya kam mal la kan extend di la yidel ya ang malungil na platform ra kapal clear ya ala di ba ko kero pepira kero ngari ya pepira issues ko kwadi ina outside soal mo opinion na kara mal betul kan hal baik kakak full disclosure dengan kadir kal nga senkyo lo siya ni electoral senkyo di wana mal interesting lagi mo na pasu lagi guru lagi lo dire el numbers el ku asele ay di siram kaya na dia ka bol senkyo mal klo dia kal turn out dia kal turn out am kira la mukha di soal nga do siya ni selen ngara sa edru lim tirgal mira la lo venga se do lim kan bis tirgal mira la del mesenkyo as far as the giblem mo mesengi en ngarinya missing about almost half la electorate adim la so abra last el senkyo so sa 52% of turnout so about 48% of turnout it's an se ku klora absentee ma yan el dingar belaw en suggest ko sen mostly tidim la ngara ko sa emel ko ken sa emel ko speaker mo sa wasin na ulum what do you think we can do about it? Okay, elangi sel kuk ngoda turan kakarelat en wayal di kal interested ra politics. Mang ako ter global change or tagital election or ilal time. Ako talbol nga rin social media do spearingil campaign. Ako tal nga rin social media rekla nga rin access rin more information or politics or sell real time at their convenience. Abay di problema at tikal magkakaril adal di kal show ay interest or tel political process. Malso kal dulit tayo dal wasi asenkyo maral ngar aleda rohuy. Makawsel obam senkyo kasenkyo girela atarak labsera kaw. Kasenkyo girela wasing nguangarang al teal mawangarang al nges wa mo sabel le korhaw as a young person el mo sabel el change ra a future kaw mang klol ngara al girela kakarel adal mo o understand ngi mang sel kung nga atu ortire etta de kalod ngal wasing tar mur tal mo senator tang ngara platform rat ang tawa ngara nga background ngi mak secure ngil mongeng se elol nga seol ngara tetelel mang sep edol ngitra mi karel adal wase pol sep edol show interest ra politics lang maral future ra blue belaw ma tigi tawan na ramal ko taklol concern nga kasil impact ar foreigners ang rablo belaw maral mo klutel impact ar in fact sel dorara la ko mesar adra ang utal balul wadi lorara ra ngut adar tel balun dia kalorior ma dia kaloran dito ka dimra ra el mesasilil mang ang concern git takora mo onda ser selvase kita kaletarak labse about the field displaced kaletarak labse tirgay kita adal bol al take over al wade e bolorur tarngi mang ngirirar mi karel adal mo o part tel government part decision making process lang ako mesarap tol
adra kabalment, especially sa Kuramura Conference Lobantrira, digital residency act, tamay kita savings fund. Yak maral proud at trigal buwi grabela ul nga finance, especially Mr. Nakamura sa selosa savings fund. Ay nga maralungil ito ko girir el tira determine our future like sel gumeser tira tamal matangya away ka umal matangya bato kal gira la computer makara tapo digital ID makara lowrior makara security system seringi makara dos pe ringil her problem belaw guk nga kamla mo di kan sab kal Wala mo ko tingnan way kay dal takoy mang makara nga future at sumar mi kanel ada kal partner ngi so girir mo show interest. Unfortunately, pela batia ka either political party. Leko me sa el political party sa el baby rapalu. Ito recruiter may kakarel part el part del political campaign, part rally, tira mga dadu rulter may kakarel adal mo interested el political process. Letel political process selbabil ka ko ramla mo rulia politics selwal ko ramo makita to koy. Detail politics is really about policy. Kada marula policy el kira la palwada ma tarak la basiri el impact ra life for gid rohoy ma seguida klungela how important it is to us mang sa dal basing gida dal mo recruiter mi karilat di gidel akuk moria forum mi karilat el mo part ra political process. Yang maluin nga kadilak kal nga med dimlak interest na politics di ulak titulo al adal nga sa show ak film mertir di order sa maktim mal mas at yaklo bulul ya kum da se seguida di gira de mal di engage until to realize and el alora la gagi de lo technology mo ko part ra wa kabel mental ma ko gibla mo mes yang enya direct kal sa el conduit ra ma mo stat el tour al sel ginam do kasing le audasa amral me that's the importance of esul das ul metpu kada direct kal mo sa mal engage am kirela maluwilang conversation na kada na ako almost mo bla kateme ay nilang teme mo do other belaw mang teya ko ra se va camera say what you want tell bol da reste tiempo mo do ka shori gid bravo alo yo la merko akmal ting util te ale mutal malolita aseng kyora rakaw rokul adar belaw ma kalngal tangat ma blessings leng ay dal plata tu marclo tu tele la politics selve bilang mal ko mo ring la route mal ring la campaign expensive din kalkira dal mo discourage le evalua ma aklangan arbek la atarbela tu ira gayid al decisions may gayid la al marura olbira kalulaw ma marang asulira klaw marang argamiu masel kita mla senatorial 3 terms akmal matengel waseng klol ngara al obreo dal ngara al gira dal mga tmoklar ngi mang maral diogi usel paltir al mura belaw mara atar belaw ya akmal mol senator malonito la se talug dal al sabi dal nguwawan na term malkora morngia financial stability markong ita tira kal moltur sel background der gid التقرا الأدرى أور مدو القرا solve issues را finance إذا لوت strengthen را economy رجيد إذا help ترجع الأدرى بيلا واللوسبي أنيس الموسب إير improve را standard of living را بقى الأدرى بيلا يقوم تصل وسي ngire dal mostrar talome sa higel social issues regid le regila kabalment regida al time awal dirka katal dol nga sewra other belal directly da dibal oil nga song saudo dom kadwa dito malu ra kabalment din dirka katal do o nga sewra at mang el al tegi dal PSL tax system amno sa el
give back a tax refund is edalol nga sira rangal is edalol nga sira retirees mang ding gira dal mut dal mlisi irse hidal al revenue source ma mal marenga sulirar beklaade ma selte alle kalgukno chairman ng Ways and Means Committee ma ngwak koram lor sel kamitil koram lo sab ekal ngara finance mang malmle ko to ba igel mle sab ekal kura stabilize ra kabalmenta during the pandemic al mirelang o lingitral mutal another term mal marenga sulira bekla ra a blessing kami ra secure kami ko mal masulang ialia November 5 prism secure number 24 Senator Inabo sulang Dia kamal masal chon ri center man manawala conversation ri ma sir ma madi mertiang and dia mo best number 24 and November 5 dia mo best mo senkyo hot es el obong em mertia number 24 kamal masal sulang thank you Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong